online TV channel and the manduni shankosniak mila nung ruashni and wale a shanka kel ka pai bakel ron kina dangro ujandangro with bakel shankel ka pai bakel ron kina dangro ujandangro with the bakel gwasa me to kon keri poni it very important to banali keri poni to banaraj ano katin chalat kenyam gorjono banaraj ka look Dr. Riek Machar ka banaraj kamen chalat akume United States kejan gwasame bukon we katin kon lat korodian kam dien kene kirmi yadit ka jari pore meba banaraj yo ka queen kware melat ke role boy bukon tete bukon ko LinkedIn ano take it lat korodian today no ngach kon wale chenga kel ka pay bakel kajen jen chang queen an kwain ka kwar kaje ano goro jen wo bana metot ban jo LinkedIn yo gwal dan o kon ka wonyam kenyam gwas men goro bana ling bala men chalat kenyam chana rach kamana na chalat kuma United States ke men chiken release ke information dana igen la rejam ano ko kimalka rewi ka sa Sudan te me chalat da kuma United States kuma United States chika godang ro chiken kalat you know kana me dewe je no dongda la jen you know jawon jokake ka ta dan yikan lat keje ken jiken declare no nene ba kur badil caption completely re wich ka so Sudan ka ba di tenis ken re konen cha yen ba ka dilun ba Dr. Machar ba je dilun na me rach ke jo me chalat akume United States right now right konen you know I believe the gen odel agent final call ke shouldn't jok ka kirme yadit chema ngai konen ko tie ti chalat before that chi kon kenen chi kon ngaje no cha visa ni cha restrict la kwa gala jel kana mugoro we dien and then la jele ke passport muluno jin jira mi cha la ko der we ke United States na mo cha ge chi kon dia la ngach cha gagra kan kwar dia la kontin lo ke jeno de mal derben rewde chi kon blinga no nene chi kuma United States chi kana blar no nene e kenetel rambu ko ka match re we ka so Sudan we dien of course ngai kon madana chala da kirmi yadit ko kirmi yadit che rule to one che ke break ana che ke jen man chal ke army embargo me chala lena wala no chi kum so Sudan che ko match win ko kin kon en man latke akume Uganda kene kum kirmi yadit ta danen ko la so Sudan la mo ke meke je ka lwa ka ke helicopter chi kon ko lat ko ni kon ngene ne kon yer ke me yer mal re wi ka so Sudan nga e kum Uganda kwana min ben kam lar ka jeme kum United States no ba kur ba je dil ka chong re wi ka so Sudan ala kum United States kan ngaji no nene netin konti loga je no bi mal beben kib so Sudan ba te kamal cha ngaje George cha ngaje no anga e kir ma yadi logo bi mal beben na terara dien mir kuje mo mishalat e ken golka gernga gerkir ko Dr. Machar ponde che malati chop kare okie diop che katany tila kir ka wiya nyoko medaka ke chagu je no rama me mlogo kwa mal kwa je complete kede na de were malka de South Sudanese ki jinubi ndeke te mal mgwa waram monga e kir mi yadit rama long malanga e kir mi yadit ko kir te ne de kwa je influence ne de toka ngane kenetin konti la nuore tinde kelkeje netin konti yarke kirm yadit ke yarke wida kangane kenetin konti chun kelkeje nere konti chol kon ke no ken ichwal ke nuor wew gwad me baje explant ano nuor wew ngu ke nuor wew nga ke ngu mi chwal ke ji no yin nuor wew of course ngai kon dial madan le rode nuor wew nuor yone kemi chai chol no jin nuor yone odi o jin ko goriem do ko riem nenu ko jag ne ko kan ka je ke ku yone te kam ke je rada dien mala je mo ke yon te ka bunwer be ka wonak
ka yuto to gwante anwore chwali di chwali nwar wew mi chunga kel kenetin kono kwa nwore kwa kal nak ku ka support ke chunga kel gwi jeno manalet kene mugwa jin bo jin e jin nwar wew kenetin konde cham karim nwore ka chikan char ko de nwar di ketegde ko kan dorien ke yo nemeni chade mun tuok ka wud janga ano be dore be jakwak be laro no wi anaka ne ti tinene ki wi anaka tok duile me ti jang che jade mun gor no be tuok no mone kana tuok ka jang den konti la politician ki jang tin konti la kwar jane chade tuok dino jang di nyin ka rodien che ngai kone kor kam dweli da tin kaka no mo chape no mo da kwa ken chuo de jang der ko chan ne ti chan ken nak ko shi kon support ke kan panin ngan jang tele je ke ko ri ken ga ter ke nyok ko dong de ram der jen der yang jang no de der jo kol bat tele je ke no de ke do rin de kan ko chir ko dong de kan wer jug no wi an nak section me che dem to che man an ji ko ngaji no chi kon te kan were ti chaje de nai de no were kan ka target ke kan kan no mo joje long am joj a jen lod madana chol kono no ne de to chol ke nor ko jakken doren ko ba kan nak ko ala moy ke yow bi gan war bi gan ko nak jen lod nor gwawo gwaza me ci kon very important message kon lingene eno men ci kirim yadi che guru jeno te mal mo de bare wi ke South Sudan kir gwi jeno jen te kan warte te kel ke jam kan warte to lo ka je ko ba South Sudan ba je daga kan lat ken no ne na pele ne nuore la ka mo je yo mun warte ti bi gan war bi gan ko yo ngai kon ka ta men ta me ci kon tel yo kon wore no chalat chaje tol chele la jan taye dan milanat wialet bi jien bu ka kartum bo let ke yo bi nyok lu don wore bi ben pur ka ka mo bi jidwar bi kene cham right now chi jan ta dan te ke tene ti already take a desperate situation ko ken tele kak lel ken gala pur ka ken o de bi gan wer bi ken ka kak ba ji mo ke yo bin wer ko no dong char lwang ko dong de ke rodien ladika ba mo ke yo ba jogon ba jogon wi a yada ngungu no mach pen ken kon mo gwa ne da to ken de kon te yar ken wer kon ken nen ken diality anon wer na ka kedi nuore na ka ke rewini ken ne tin ji contribute kan nuore ka ga nuore panken ko tele jangmade ben kelle an nuore be beno nuore jin e woro do muna me ki jin naka no la beni point nuore ka point de be ben alajen alojen kan mor dana ngeji enona bagan manda dien mloka ki mi nyire no be goro be je joj na mo ba je kulo mo ko mu ba je kulo mo ke yo ka sha mo ke yo lora bangba en kir ma yadi point dwale jen ko mun dwale jen ke kwi ko chawte ko in kwar mo balat gore jeno be ne dialti be displaced be ka joj and then tomorrow be shop free shanga dana we ko in kwar we jala ka loga ngane doke netin konti la nuartin de kel ke jam jen cha kon kulo jogo no nene chala de wonene cha goro te ko kor mi balat re wi ka South Sudan ka chala de wonene cha loko no be terambe jen ka kan nuer politician de ti kel ke jangen kon na kan wori tibi jen tibu we ka United States ko ngai kon mala chal ke o jini cha ji sanction loro ba ma cha o ngak cha kap chon che bu we je mene o we je mo te ka kwa ka te tin to goro no dara we je ko kene de kon right kanare we ke jinu plan nuer panke rudi ndial te che man ken te karar so ku je mo chala do di ko tikan ka kane ke yorar yor kon kan ga Sudan cha go jino kan kwa ken to ba ga dil ga ke taram bi jal na mo e tactico ba ji nyodo jin te karam dini jen keji men negne to ke jino tira ti che mo rar chi ku dier ko ne de kon na te ke jubu te nyura taram we ka front ku la kon ne de kon ti tel mu to ka ke tin tel duor e ko ba promote ke ba mo ke yo ko yo be ne be ka ke natural resource nitin kon te kel ke ti la nyin South Sudanese ken ku kan le use ku kan le cham ke ne kana ke ku nu le benak dorien ko ibu kir mi yadi ba pad ba queen ba je kwanya la kwerendi ala queen kwar by the way wojin mi chaji no ne ba je kwany queen kwar chalet ke intimidation chalet ke control tiran chi de min control jugo je kwanya ka bom che de min to mi won mi te democracy la ran la kwanya na kwere ma na che kwany cha to
no chirande mi jogo no jin mi logi abeje jo cha de mi to no jen mi kwala jogo no ne mura yen ko yen bete ka kuin kwar mi balare wi ka so Sudan palakor anyok ken en commune mo kwa targede lan wori chwa ka displace keri an ken kon ticketin jen ko lingo en wo report bene wodi netin kon te nakan wori eni en pan wori pan ken kana junction kon te juba ku kan wori ku ken la use la tool ken kwala jogo no mele jena mo shagwa jega mo yene de goro bi ba kuin kwar ba jelat ka bi yela legit ko bi a rule gor jeno bi a kurmo bi a kapchong en kurme cha ladun wo de kapchong ka ken party ni dial content rar ken tin content rewich kuma spele ayo chaga jogo no palakor cha kuma kir miadi chaga jogo no yen palakor chwa kuma spele ayo chwa ka attack no gor jeno bi anetin kon la political detainees bi aka di release ne me choden jog dia waja ka kuma America chol ken kir no lonya Dr. Machar ken je kwar ken dia so ne me der we ke ci kuma America me ci ga nyogo shore no Dr. Machar a loñ ke ja jenda na gor ka ba ne dia la concentrate ke so Sudan mu gor je no bi malbe ben ba Dr. Machar ba di loñ mi cha Dr. Machar cha de buluñ tel gom mo bi mal ba ben ke ja option ci dot wodi bi Machar ba barar ba mala mo ba je la let so neme dere we dan ka de kon dia la ngaji nodi ene de kon shal ke nuare de kon de kel ke kira la plan di ne ci kana plan fail entama en plan wudo mi shal ka me musebeni ba fail dana man to gene report dana shalat wa changa dana wa da kuma char wa je luñ ka jaw dana shalade ken wa an mal chaje bile lat ka Kenya chaje bile lat ka Uganda wa mal ba jaw lat wi do dien ka cha bile lat bo role Ethiopia mal ba lat wi do dien ka jaw dana chalat wa mal ba lat wi do dien ko ne de ti chal ka ti ji Uganda kana ji Kenya wa che ken chika la neutral chicken ga pair chicken ne de kon tin nakana chicken jugo no ne me drone wa chiga rudien mo ke sai ke chiga chonkel ke kiram yadi so a reason dien de mal de ko lat wini kenon ni to man peace initiative dan lat ke Nairobi wa rong long ko tele fruit to nonga tele day to queer so chala do no mal ba lat wi de dien ke jodan chala de ken ba ni to ba ken bon dial di ba ka kwany na wi de dien den ba mal mo ba lat so mu cha joji no ba joji no bi mal ba tedi be ben ba ken tin dial ko tin nganka na ba ko nyon wa ka wich ko reng ma char right de kel karwada den dunda amal do ba lep ke je ko en kwar lat ke benedi al kontile young generation be ken kom be ken kan be ka so Sudan be ken biol be ken lat chare be ken lat tidit be ken lat tin dial ko no gorke no tele gat me bile liu ka ko dol wala jega ba dol wala go ba galat no ka ba wal ba ka nure wich ka ba char ba kala da gwat mo ba dul gorko mo gwane jen bar yaleka tine de konti la official chicken bila jien rewi ka so Sudan we karar we ken medical wa ka drar ki oran we wel we gorar bu wel bi chwa jig within South Sudan no mo again future dana gor go da kama chara kan wonene mi che George no cha we cha la democracy ne dia la konti la kwar ba ji chwa we ka gwada dana cha gor ga jeno ba ji we ke je special ma cha la rojin bna bu gro ke rundang de ke rundang wan ke rundang wel den burun ku dang wel ke die to bu ga chwa ni mi shang dan che ben men ba ku in kwalat ke je bu chu ben pinya mat no ba ramadan en kwan ke men cha la no men cha no gwa bele we wi kwam ke mi jin chi la ngoda wi ke la le which and then from there ba you jo no ka ko continue on kom jin ko taram bu jo so na me dar we ka kon ka jen ku dar ma char ben darar very important ko bi malbe ben so na me da la jen dana gore de yen ling ka ku which South Sudan kan ta dana to kon ka je kon wore chana nyogo jien wana rei duaran ka Ethiopia ki rol bun ano en wale ke shanka kel ka paiba kel ron kina dangro wil jen dangro bakel je jojen wonena cha ku in kwar sha nyog mlat ke je ku in kwar no mo chalat kwain ke bon ke part ni to goal no kwain naten kontin chung ke part no mo kwain karandien en ku in kwar cha ku la dinene riune entongwan gwada na kwain ka ngwakten ku ka confuse long ka ta dan dong kwain ka kwar ke jan jin chala de wone ne mu don kuji mandan le ro de role Ethiopia ki ku in kwar mandan latke a jojje ne
a queen quarry ngai kondia le ne ngwan dir na ka ta dan lat ka queen quarry je role Ethiopia win mon kelio chi Ethiopia karwade ko en Ethiopia mitte kere mutoktin wala ti diala ka yere there refugees there ka affect they ne diala kondila neighboring countries Kenya Uganda de ko lara Kenya ke Uganda ke South Sudan there ka yere ajen mo gorge jen ode de Ethiopia there dil te kangu de te queen quarry me per me tere de tele je kor ki tele ring mutokten especially border place in continental chit karol Gambela cha guro te ring mude tokten of course ngai kondiale rol Gambela right now gwaye tele rek ko ngai kondiale te kon control kone kon la nuore ka tu kuma bati ga control tele mala rektin lat ke je per an wala ka chankel ka paybe ke ron kindaro yendang bakel cha queen kwar cha jeto ci rama jien chen ramadana no ko che jo kwan ere queen kwar no mo mi chong jo randu rama mo mi chong jo do mo bi chu tik ka bi shure gwa da dana wi je yortan rama mo mi cha pat yo ba jo queen nga ba jo queen bono mo ke par no mo mente nyal tongo mi ka jo cha lat gwasme mi chi kwar dana wi kwam ala prosperity party ke par dia ko ken mission ne ken chika ngwan an gwa do mo ne ramadan bu ngod wi kwam nga Dr. Abiy Ahmed, la Prime Minister. Kami cha Dr. Abiy Ahmed, la Prime Minister, cha gwada cha la gwala rada dien kia cha chiparo dien chalene pas ka jen time me. Arama bibano, kia ne tibibon tone, biken kwer mi jididian bukana kwanya la Prime Minister. But ngai ka je gwan wonene. Ne to ngwana ken shungen kel ka nga ke Dr. Abiy Ahmed. Ko Dr. Abiy Ahmed jen jeletu ngwana ken long shakala. Ne to ngwana jen Dr. Abiy Ahmed che dia kwor che de we woniam. But ye lar kel jena. Men chala Dr. Abiy Ahmed rewika Addis Ababa ki role Ethiopia ami gaina. La development cheno. Siang shop cheno. Rewika Addis Ababa ki role Ethiopia jene de ngwan che ka ge. Ami de Dr. Abiy Ahmed de ja pella de na we karada dien an man chala Dr. Abiy Ahmed chira mo che de la ko ngeda te je ngen midit development en yam kaje ti dial che yale ka no du no ko ngai kon yale ka ko en kware gon mete democracy no chi ja lugu no ba ko en kware ba jala la ja la dinu ko en kware alat ke je ko ran te ke chuon mete ram lugu of course barara dien man no ko be jo kwan but kwale la de nene genere content ke steni ke kri jeno kon chit ke Gambela ba example chukan ke Gambela mishi prosperity party che chine ke tin content wana motin cha kwa tin right ke je mishi ka pass ba ka man nga ba ka ma Dr. Abiy Ahmed mi ne ko ken ki sten ko ken chi ka pass ba ko mat gwaskel yo ba ti dial ba you compile together ba result ba should declare no rama chi na len e party dung prosperity ki e party mo di na mo yo an part na mo yo ba chu nyuru nyok Michigan chu nong jeno Dr. Abiy Ahmed bu continue ki ram mom ka pan Michigan you nok bara mo bay kwan ba chu ngut we ko we ka murweje so and wala cha la mo gwa rule Ethiopia ano chimal shagwa ku ki chi kuin kwar cha gwa lo tel rek mi chi tuo ano te security ke lo cha provide tel mlariktin gote ko ndong de te kerol ano ka gote content we kamara gote kone we gati gray gode ala ko ken non kan dong ne te garwala no rol Gambela tele jarwal pan ka je te tuo ke ken kon ngai kon ge te ko kon la ken wala ken ge dia tuo ba chala do cha control so tel mlarik wala ne dial lat ke mal ke lat ke kuin kware tel ria ke tel rol no ten loinat ko changa je no ajen kuin kware men barodien mi mo bi randu bi je kwan kan wore je ne men gor ke long gwasme micha jojo gwano chi en kuma nan me berech micha path there gwano nene de ne de kontila majority they can query them they can JK stadium especially ne ko lan wore Gambela ne tin wane kan so kuje mon wori kan ne tin kon tin de query them they can JK chi ji do aran tin chwal ke ba da la nuori de query them they can JK non mu gor ko no ngot nuore kan ne tin kon tin dia ngut dia query them man dien jene ne tin charo de register ke queen kwari ko ba queen kwar ba jalat rule Gambela kelio nete ngwan ken lonka kwa nyak wareda kwa je double ken enwar zone nwari ngwan ken ku kana nyak kana double jare lan nete ko ken kono ngut ke kwa so nwari ngwan ken lonka ku je mo milat ke chuong ka ngut ne ko de Gambela right ken de ko lan nwari jen ta dan den so mo na rajirun ka chungten kono gur kare wuch yude jeno Ramadan biya kwer bala nuwer ko gwaten be ene mo dong mitem chodo nyok kami nyogorode gwada tiniam but ke tokde
ramadan dia kuaranga anwar rei duaran ka gambila mona roi kanwat so na me agenda andatin an bay update katin kon lat ko rodien katin kon to role Ethiopia do no queen kwarwe gwa bay nyog update ka gwasen be tin kon to rewi ka Sudan tin kon to ke South ka kelu bay update tin